Sada ću vam pokazati jedan video. O čemu je riječ? Navodno su neki ljudi vršili egzorcizam i tvrdi se da su prilikom tog egzorcizma snimljene sjene, a osoba koja je navodno izvodila egzorcizam tvrdi da su to u stvari na kameri uhvaćeni zlodusi kako izlaze iz osobe. Prvo, ja uopšte ne smatram da je kamera ovdje zaista zabilježila zle duhove u vidu crnih sjena, ali pretpostavimo na trenutak da je kamera zaista uhvatila zloduhe, to jest da ih je snimila. Ako osoba tvrdi da zlodusi izlaze iz osobe zbog toga što je navodno nad njom vršen egzorcizam, onda se postavlja pitanje zašto ove crne sjene ulaze u osobu nad kojom se ova radnja vrši. Zar ne bi trebalo da izlaze iz osobe? Kada bi zloduh izlazio iz nekoga, a da kamera može to da uhvati, onda bi ove sjene trebalo da idu prema gore. Budući da idu prema dolje, onda logično je da neko zaključi suprotno od onoga što ovaj kvazi egzorcista tvrdi. Pazite, crne sjene ne izlaze iz osobe prema gore, nego idu prema dolje, to jest prema glavi ove osobe nad kojom je navodno vršen egzorcizam. Znači, prema tome će prije biti da osoba na ovaj način prima zloduhe, a ne da zlodusi bivaju istjerani iz nje. A nezavisno od toga šta je kamera zabilježila, to jest šta ljudi tvrde u pogledu ovih sjena, ono što je bitno jeste da ljudi koji se navodno bave ovakvom vrstom egzorcizma, osim ovih radnji, ne propovijedaju pravo evanđelje. Dakle, nije potrebno da vi nešto vidite zabilježeno na kameri da biste se tim putem uvjerili u nešto. Dovoljno je da neko propovijeda krivu poruku spasenja, i ako ta poruka koja nije pravo evanđelje spasenja nego poruka od nekog drugog duha, onda ako osoba koja sluša tu krivu poruku i povjeruje u nju, na taj način može da se desi da primi zloduhe. A prvo naučite šta je pravo evanđelje i lagano će sve što vam je potrebno da vam postane jasno. A sada ću da vam ispričam zašto sam odlučio da objavim ovaj snimak. Taj momak koji navodno vrši egzorcizam u ovom videu inače propovijeda lažno evanđelje. Ja sam ga upozoravao na to više puta, ali naravno on je išao po svom. I prije nego sam objavio ovaj video, odlučio sam da mu se javim, da mu pokažem o čemu je riječ, jer nisam htio da objavim video prije nego sam razgovarao sa njim. I nakon razgovora sam vidio da je vjerovatno obrisao video jer ga nisam mogao naći. Stoga sam to ostavio po strani sve dok ga danas nisam objavio. Ali sam odlučio da video objavim jer sam svakako prikrio njegov identitet. Da se vratimo malo unazad. Kada je on na svom profilu postavio ovo navodno istjerivanje zloduha koje ste mogli pogledati na snimku, on je tada napisao da je kamera zabilježila istjerivanje zloduha. To ste također mogli vidjeti da stoji zapisano. I kad sam ja njemu pokazao da sjene idu u tu osobu, a ne iz nje, onda je počeo da mijenja priču i da govori da on ne misli da je kamera zabilježila zloduhe. Znači, kad sam mu ukazao na to da sjene, to jest ono za što je on javno tvrdio da su zlodusi u pitanju i promovisao to, nakon toga kaže da možda i nisu zlodusi, nego da je možda neka greška na kameri. Ovo sam objavio čisto sa ciljem da vidite šta je ono što ljudi tvrde, a da to veze nema sa istinom. Naravno, nije njemu sad na pamet palo da se on pokaje u smislu da promijeni generalno razmišljanje. Ne, samo je momak uklonio video, ali on i dalje misli da se na ovaj način istjeruju demoni, što je totalna glupost. Ne dajte ljudima da polažu ruke na vas. Dakle, klonite se jeretika koji vam kažu da samo vjera u evanđelje nije dovoljna da primite vječno spasenje i onih koji kažu da spašena osoba može ostati bez spasenja. Upravo odbijajući te dvije ključne istine, ljudi dolaze do raznoraznih krivih učenja. Upravo zbog toga što ne vjeruju u pravo evanđelje, zbog toga demoni i ne mogu izaći iz ljudi kojima oni nešto propovijedaju, a njihova mrtva polaganja ruku ničemu korisnom ne doprinose. Oni pokušavaju oponašati ono što su činili apostoli u prvom vijeku i time samo pokazuju da uopšte nisu razumjeli o čemu se tu radi. Oni pokušavaju na silu učiniti da demoni izađu iz osobe. Upravo govoreći bahate obmane, oni čine da neki ljudi prime demone zbog njih.
I ti ljudi koji tvrde da hrišćani mogu imati demone u sebi, u stvari o samim sebi tvrde da imaju demone. To jest, sami o sebi tvrde da su demonizovani. Samo što o tome vjerovatno nisu ni razmišljali. Sad kad bi im rekao neko da su demonizovani, on bi se naljutili. A sami pričaju o tome da imaju demone u sebi i da ih je potrebno istjerivati. Toliko o tome. Pozdrav.